Shubor nakaslem jong unong san hima. Kinonghikai kibaha papo jong ka Meghalaya Schools Welfare Development Association haka arpu khandai trik uleber arja apusan kila pelong da kajeng kenduk lang da kinongkit kam bat nong penyat jong ki school na ki district wapher ka jilla bani shong perkhat ba kumnu kin a ya kajing mut shaka sarkar ha ka bayadei bat ki katu kat ni ka ba ki school bat kinonghikai ki don kam haba ai jingkran cekilat pathai ku bor na kaliang uba HM Marbanyang u presiden ka kenhun Uloong bakani kajing yalang kakenhun jongka kalong bandit ai jingmut shaka sarkar ban penbet penrenti ya barok ki school na ki pre-primary hadu ki secondary school kila ai jingmut ru ya ka sarkar baya ki school ki bamdei jong ka sarkar bad ki badei ki school shimet ka sarkar kala dei ban ithu no kum ki non government institution Shuk kani kakenhun lingba uba HM Marbanyang uloong baka sarkar kadei banyarap ya kajing siu shakin nong hikai ban a ya ka jo kumbaki wei ki school ki yo ki bade ki non government school khnang baki nong hikai kenne haba ki hikai school ula ong ru baki kwa baka sarkar kan plelat ya ki nong hikai ki baladon hakakam baki pendap ya ka biat Kuleshi bo depi dia akan kapon akan yang jonga kum presiden jong Meghalaya School Welfare Development Association Body menta kasni hadir bagila dep peluang ya kan meeting ki bala poin lagi nong peniak school mo dia si mentalam nama lagi district hakaba kamat kaba kongsan kabangai keren kadi nak kabata kadika streamline of school kadika jing penrenti ini ki school baro na pre primary adu secondary ya secondary awak yuki aka jingya syak kamat enta joka survey kabalawan lebah CRC na kabatakan di kecing temu ban streamline ban don no tangway yudai skot hakawai ka skot te nakaleng jom ni akadi kapor kabadang ya kini survey ni kwa ban ajuan yak sarkar ba kadeiru ban kumbakatu ban penduna yaki kategoris kat kumkadika policy jongka Ikwa wakan itu no yang ini ki school ki pamdei sarkar ki palasek da ki mission da ki NGOs dan ki private organization wo yang ini ki school ban itu no kum ki non government institution wo te kita kata hi ka ikwa na ka benta ka di sistem lain but hakabede but ka jingyarap ka jing siyo mo ka sarkar kaju ai nak tak noi kai nak kali ajo ka asen ni sudai bat terwa ba ka sarkar kala ban ai ke jingerap yakin yang kai jungi ka ban long yerekat mo lang hakis school baro kibadai ki nan government ha ba kan long kandon ka uniform yo kan long ti pa kan yada kai nak ka jing khat tu kai tangi school di kiat ki school kajing ke school be kendo mental mo ikai hang ni tang yo offer aku ke school kajing siu ko khatam lalai no pi balai ba kam dan kajing yerka tingi kwa ba kan lak kan ni kajing ya bi yo kino ikai na ko kapor bin surok ikwa ba ka sarkar kan ai da kajing siu ko bang yong ka kawakin ai da ka skill tangka basic at ka DA mo ka skill at ka DA kan ni kan long kan penyerkat ni ya baru school bamdei sarkar kanang ba kim dalam kam syuk mandia demand automatically kala kiuhi increment tidak ada le ya kan ni kebut nak kalian jungi school lu ngila pentek la kam te kino hikai kim dei bani bi surak panya pasya balai ni school ngibla ban thangla kino hikai ba kinia mi wan ki ong ba kami ke jikran robo naki sarkar ong ya fi la thungda ki SMC balai dan pan pedih tulap lagi ditangkoi ka bangi ni kendu jing kalau ni ngimla berkontrol gi mai kai na ba ka sarkar hi kala pen do silang dei kata ka jing ya kiwe ka ai ka jing siu he pek ka jing ya phian mo puti share yo na ka wei SSC yo na ka wei ki athok yo na ka wei la ka jong ta ka jing siu dei na ba ka don ka ni ka jing le silang ba ni ngimla ban khangla ya kata ka right ke jogi ba ke mi chusrak pa dawa tenda la kalau uniform pan habaro kadan ke jingir ka ngathai
ni ki school ni la ban te la kam ki noi kai bakim dei ban mi chi surok ban persya maka ile rai namaria ki la thung dang ki SMC mo tak ni ta ka follow ki norms kendon mak ki prek ya ban awa tulok surok dito sakawai ro kalong bagi kwa ya ka quality of education makan kiu na du ki jakan no kendok atarang kwa makan don ka jing penyerti ka pide ka jingera mo tena ka benta pade ka ni ka bor ka jing penya school kat kum bala produk ka ni ka state education policy aja ka phara ka bala approve ka cabinet aka koi trik usap tamba aja ka phara ka ba ka sarkar ko ong ba ek school ki government aided atau ki partially aided dewan peniai dan ki school managing committee to te kajing peniai kumno ika panishai namar ba kumba kalau mentang yo iba kibun ki benta lasim lo ko pon managing committee kai itu kabaki discuss mene committee what kajing ai jingyam ya kata ka school grant yo mo kaba ki ai ta shpo aja ne aku sangaja sisi senam wat ya kadiru kim ai shu syak SMC la shu ai be kita ki vendor supplier ki uniform ki baki ai ta harus pa ukena ya kadiru la shu ai shu supplier ngani tu ek practical tu ni hakabe dai pa school grant ki school marestang school ya pembiang ni kau ada kata ki band ada ki blackboard kino kinumla ban apa tu baki tayo kita ke grant ma sanaja tika de kajing ai pisa saki vendor kapen bu cik man ya gini ki school ka caka baki nang penia syafran ni don kap tina takada long namar ba anu ko kajing era ka bawan na kata itam spo aku sanaja kamla on ko bawa kajing don kap school be ka school ka hapun putam managing pihak pulut selalu be de balai ya kan ko bon simno ni kwa pakan penne uniform ni jo fi ki ndospa asset labo ya kan bisa la supplier ni ya kran ya ka practical kam lo namar habastam school ni pak la thi ya ka uniform te dai la pembiang uniform de ka bisa ka bayo hadir bede ni ayo supplier den reng kembang ni jule aki por ba mensiwa datang yo e kan bisa nama ka ditang ka support ni aisyah ki pakai ke Batam ki buria ki pakai nama ka uniform Batam si set pu kan poi ka sanspa kan buda telada ong rus pa arset mudur mafi kadai ka balong ka bamla ban lo te balai ni ai bisa supplier kampha bang chu IT ya ke SMC bahkan IT bi ki pa ka tingara katakan nama jebut toy kenapa ka uniform ini aku por ka badai kata kali mai paman pi abang ipet na ka directorate level tu kisim kia ya kan ka kamban supply pada ki kam pada pria atau school kiba sna kontrak ketika ditangka jimentoy kabala apan ayaki hindrenga sabonong ba sise bagla pungku bor ki managing committee bila itu yaki kom ka bor ka pada event pek ya kan dinya seprang to ka school paling dim IB cek SMC tilada kim bot ada ki SMC ki benar kam bakla tisem action ki dai wat num penong kelum lang ya baro nabar kobon ki ki SMC ki batri hitom ki bahapan yasei ki pelot na pala jongro kita kata omong na kapatakan ni ikwa pa depan pai yang ki ka bos ki SMC dia kabedai pakadeka policy kabakran sepaman streamline the existing categories of school and classify them into government aided partially aided and private school only tingiru ikwa ba government custody yani dah rekam ka deka polisi ka ba pas even rekam ndai ban shu shina ni ban shu penitana ndai ka de ban rekam ba ni sama dikhendia la da yakran chapang ka di bahaya education ka bala akhir satrai ni ngidot ki ka katukan ni ki mat ana cuma kawai ya ka jiniar kan ka puli buti nadu kinong kandang ngidot kam man yo iya ka di nadu krasu kayak gitu ya. PI school nadu di primary mau kalau primary kan boy kayo jingeram jingsiu di noi kai tang aru ndeka ba ka jikat kam pasisha kalau ba we noi kai pun kelas 8 dan baik to kijaka anu pendong kila bandot kena kasan gut arko gut abi kelas
kip kot ya ka PTR mereka pakai cinghikai dah kelas yang no hikai kadang kaju lada udan khasan mut lade udan lain pongot toh ki cakap ki bahasor ki kot ya PTR mah ikran pakan long tare ka berenti lam dai ni ai ju buat sarkar pakan ai no hikai wage class na duka primary lada kadang ya ka thong ni kene berbahai education dai ni ki school jo ni dai lada ni peniak kan alun lah hikai dai kamu kan undan paham ni apa dia bu no hikai mana ka kelas tikadi ka jing pada fi nama pa tang ka support tang ka board jo managing committee ni ma enrai ni hakade ka mat ni karpat ek sarkar akan phai kman tikanam ai ta su dia kan ong pa kidan chidan ki school ki single tijet niyo iya ne kita ki ko school te la katat li kisna tu ka po bapat election minister barun boy la kan po house kane ke ju minister kane ke ju tengi wa te ban pi de ka to ke ju bis ke ju kamat ban ya thu yang ni nabar fi de ka buat pat pet ban pnya la kham ti ya ki te kam long ka wasyong ya yang kita school bagin dawa ne fi amna rekan ni ka jingyai sha jingyai up ban petre kam petre ka sarkar ni kan ti ka bade ban le ka kata penbat ni ki school ba ya syahmat pi menta tang nak ka daw menta ka ka school ju pi ka ba yeyo ko ju ka ba tre ha ka seman su ka ba piang pe ki tu school ki bagi ong ba ki tam kwai ru bom dan pas metrek yo ka ju ka jingerap ka school ju ni ka ba ngadu menta ka ba ngadu arajan ni boleh cek secondary lam jing siyo yo tam sa gram ni pun pas metrek om ju na ya kata ka prabau 94% betul malaus ni dengi bio tanga jingerap kaba utai school pada ubah klub pun pas matrik tamboi khana uyo dikasyonya de manu ban sim action ni kata kadika sarkar education department dila rapi shonga kasyuki phimnot bande ya ka bari bande dika bhawa ni ino ya ka nama ba people singau sa itu to ka assembly ding yo sno beropor pikiran sa ikini kijing ya minister highlight tu kita mo soleran segap semengiru dena kadau khalang par kanum collapse ka education kenapa ni mentah ke education nak long pang ye syong tu kan link dai ka bala jangam jelo piu ini am je ta kata kala khiap de ke sarkar ka de kita ki bam da kap ye ka de ban wek sharut kenapa paro ke na em ke de sakawai pat kwa pan ong ha ka be de pat ka ni ka kini ki secondary school ki mati ban don ha ka class 12 ka ka MEP Tika sarkar ni iba ka ya syahmat ya kini penterikam ya ka NDP dan dapat penterikam ka rekan nemiwa ya kini kersan na ka central government kembau si minister leling ya iya kisah balada komba kami kali akan tika state penegam penterikam ya ka NDP dan dia mentap dari i kapat long kapat rekam sisa dia di school ni ibu ketika cepat ka sarkar ka dem pai khmat ti secondary ban ai ka jingerap Nambar ba, ada kamera sarkar, kadika jingthmu ni kadang lakon lama, enam lah, nama belai, kabu kajing apa bakna ba ni bunda, mungkin dah ni kimla pan sania ya ka jingsu tulang nak kenum lah, dan kihapan dan ketua contribution mana ki, di kihapsu ketua apa ni, katkum ka polisi ko amba kajing siu kena ikai kapri ban bunda, bunda skim wakam. Tenrai untuk mutafitip mereka sekolah yang raja sebuah raja. Tim sosial te negara sarkar kala matera eki negara quality education kan dan kejala juga. Itu mah. Te sekolah kasih brief dan ini training mah. Okey belum. Tak. Mentah pada nak buat dan lain sekolah berkamat kebangian keren. Kata yang kebeda bagaimana teachers training. Dalam bagian service teacher. Dengan ko apa sarkar mentakan belan kini ikai pelata nak kam bakin pendam ia kebiat trofi nama bon lagi kira ada kebiat deng ko apa naik saya kebiat dengan ko apa sarkar kan tahu lah oh ban penio la ikai ban dipiu nak pentakan ban nio ya ka biat komjuru ia kena ikai ki bang padam ia kebiat nama kidan kibala hadu ta kiba dasak kur kiba klamlat ki por adap Teknik ada dua kapal kan? Jadi susu nak kita kidam don itu ki jingye ki bahasa teng dan ki por menjiwa itu ki NC berjuang kiba dan ada prejuki kila babon kila 90-95% kila yo ya ka
serkian maksin de gidang dam kat tu kat ni ki baklan pat yo tena ka patakan ni ru ni kwa di arti kan simkhia yaki pan poi tena kala yo ka asyan ni saputi de kani kata katai kaman de ka bakhatu ka padan kam kono kani rai ka pangil ikran tan kalong pa hakade katayo kawan ini pasobet no yaka memorandum sya education minister kopi syau chief minister but ada mengenai sobet ya kami memorandum di sepan ya ke delegation makin nak lain juga asal ilaji di ginong hikmat ke bandai di hakani delegation ngin ekran minister pat ladangi pat hun yang kata aja ekran ngin sabu ka appointment of chief minister di pat nak lain jungi di kerpat sarka para kanong ada kwa pat sibkhia bah ya di school ya ka puri puti ya ke jalla kan siapa yang jadi trailer jogi nama ni bila kecil kecil bakal di sekolah mak hak jalan yang kau kita